Prvi odlomak. Pitanje pod A. Šta je Petar doživeo tokom oluje na Galilejskom moru? Pitanje pod B. Zašto je Petar počeo da tone? Noć je. Dok besni jaka oluja, apostol Petar i još neki Isusovi učenici s mukom veslaju preko Galilejskog mora. Iznenada vide Isusa koji im se približava hodajući po vodi. Petar se obraća Isusu izrazivši želju da dođe do njega. Na Isusov poziv Petar izlazi iz čamca i čudom uspeva da hoda po uzburkanoj površini mora. Ipak, nekoliko trenutaka kasnije počinje da tone. Zbog čega? Uplašio se kada je video koliko je vetar jak. Poziva u pomoć Isusa, koji ga brzo hvata za ruku i kaže: Maloverni, zašto si posumnjao? Matej 14, 24 do 32. Drugi odlomak. Pitanje. Šta ćemo sada razmatrati? Osmotrimo sada 3 stvari koje iz Petrovog iskustva možemo naučiti o veri. Pod 1. Kako je Petar isprva pokazao veru u Božju podršku? Pod 2. Zašto se pokolebao? I pod 3. Šta mu je obnovilo veru? Razmatranje tih pitanja može nam pomoći da ostanemo nepokolebljivi u veri. 1. Korinćanima 16:13. Vera u Božju podršku. Treći odlomak. Pitanje. Zašto je Petar izašao iz čamca i kako smo mi uradili nešto slično? To što je Petar iskoračio iz čamca da bi hodao po vodi, značilo je da ima veru. Isus ga je pozvao i Petar se pouzdao u to da će ga Božja sila podržati, baš kao što je podržavala Isusa. Slično tome, nas je vera pokrenula da predamo svoj život Jehovi i krstimo se. Isus nas je pozvao da ga sledimo, da hodimo njegovim stopama. Bilo je neophodno da pokažemo veru u njega i u Boga, s pouzdanjem da će nas oni podržavati na razne načine. U 1. Petrovoj 2:21 piše: A na to ste i pozvani, jer je i Hrist propatio za vas i ostavio vam primjer kako da u svemu idete njegovim stopama.